Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Sadaqallahul adzim. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, risige iganna tau mappa mulai nabi ada latu kamalino yesitunganna hakikinna mi talun rupa mi ya nomor sidi angka tahu iritamu pak jokka situngan na tapi tahu mati na iya tu ya kega yero iya naritu tahu mati tengengi lepu atina ya ia tahu memakai pak aja na malah datala sarah tata aja manibawa mati na tasaray kumiki masarayi kega yero fazakal kulubul kafiri tok bolaye ati kapere magai pura igunci mati ni atin na tahu memakai ya ibereng ati pole ripong Allah Ta'ala tapi de nang kanala sarap bulu-bulu ipera-pere natitai mate ya parimangi pole ripong Allah Ta'ala derita nang kana macina lalu rela lenga salamanggange gangkan na igunci mate atina ya nomor 2 engkau tahu salah paham risesena hadis ubudullah firridha sampai pong Allah Ta'ala ria senengi gakana iya ko maripai de na sampajang de ko macipi-cipi de na sumba de tulimasan napi ya gakana na utamakan asan na senangan lino naya apatiron na asan na senangan akhirat na pada ronange biasa ko to lo macara masu buat tun ramalaya kumakiru besa bade kumasu ais panoni mega ditakuri baterna yan nange di paga gata uruntu sidimo ini yang kedua angka mau pale uruntu nange nomor sidi patoto komporo ada kindri masam pajasu butana tu ya yang kedua angka tahu tutung agak malampe di sakadamik garwaga garo yang jelas malampir daku iya pada lengi batina tes sapai asan-asan ya padahal risige karena pengaja baik lelena kurangi na pala tukang ipong Allah Subhanahu wa taala maka to pemang ada-adana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rima japuna iya rasa nasanange pak dia namega ya nomor sidi asan-nasanangan na paturu Allah Ta'ala uki waramparangin na taro kipah pedalin
namun napangajari kay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringara nimal malu salih lirijal salih iya barakat na waramparangi kumiki masana sanang ukupi tau magame munro kopi jadi mumega tu rampara kudino ko tau magame tok pahangi agame ko tu dito na pusan nang itawi bisa pak kita manta bersama ya tapi wingerang sambo ada kuah iya natal ini nasangin nabite iya makada ya pak iya makoko mancaji viral itu si belum naji 2 tahun lu teh tak sambo je na cerita ya oh iya nah iya dia na mereka cerita mak pero memang melampaui batas taliwat-liwat nih taliwat-liwat nih ya iya nih luar biasa waramparang bintang rokok mana jite rabba jite ko siruntur atau masakan tapi de nangka nakatan ni masa lori pong Allah Ta'ala tolik kedupungi luar biasa aku asana pong Allah Ta'ala batin pakai tunai tanah podo aja naik di meeting sidi tafakkaru fi halqillah kita mukije ilalana tutu ngelinu taji kindri mundur tujui kunruti mundur asana sanangangi kunruti mundur capai dan nomor 2 ya senang-senang dapat turupong Allah Ta'ala sihat oke di sini tapi ya tahu tahu masana senangi di sini tahu makasingi tepat nah tahu nalori pong Allah Ta'ala talepah ilala nampi keduta di sini tahu iya nadina pahaya sangi agama tuli magaru kutu agaru magi agamai nak bicara ya nomor 3 senang-senangan pong Allah Ta'ala wal faragu waktu baik waktu untuk mapedece waktu atutungan ya amotu kita siratu tahu ya kodina pahang makada kendro ki pole kendro toki melollah ya tulipu saya tu tahu ilalana tutunga dinona makanya napa turungi pong Allah Ta'ala nikmat iman untuk pasukui asana senangan na sebab papedalena asana senangan na sebab disingenna asana senangan na sebab atutungange ia pada engkai wading ipatali lalan Yesubi ya sinna surabikun karun tu tulis koni pak jadi situng-tungan aja itu biasa ya makadaka ai situng-tungan aja pangajeng namo je tahsis manisulang magin natau makanja mana moji ipangajari kadaite amalan natu sia sirun turutukan ngir sirampe-rampe iya itu ya makanya untuk pasuku-suku aga talolongan aga taruntu aga pamase madece pole ripong Allah Ta'ala riga ongkana tuli macending macinna masih ngarap penadita untuk mengkalinga desing apa dece tuki termasuk tu itanaiki matu seremundina pong Allah Ta'ala kululungan ni desing na di nangka tapalurulurungan ni desing seji salata iya situngat-tungan nai maparlungi tapi di na pahang makadanu ya parlungi ya jadi yang ka tahu mapunayati melo pasi
Ya. Yung kumari-pare-pay ay di sisil na degan. Ya. Pada ko mama na sa di manya-manya mga tindro na ko subu ay di nanalo ang basigi na pa ukiro muro niya mga nasadi. Ni ganaya fazakal kulubul munafik termasuk tau munafik. Ya. Sigarumo pa sasakaliwi to mapeke kumati. Ya. Nomor 3 engkau tahu de matugang kami ni tapat nawalang sutia balang nagarusu busidi na milu malulu magay tuling kaniro si bawa amanu wa amilu solihati tapat na tulina cinrolai pangkau kepakasiweng ia nasabari na pede lo asui pede marape pode ripong Allah Ta'ala pede lo asui pede macaya irotinna ulawapol naya ulawapol pa ilamma tulimu tuli ulawa je mu ilamma tulilawato ya. Iara pada yakuragai dengan sarap tali siton rapatu tappa tahu pangkau kang mega mau tahu matappa daya tapi dia nami tahu ya angkat tahu mi tahu tapi dia nama tappa gak karena de na makasi batena makasi lori pongat aga pa sabarna nomor sidi de na pahangi ancejingan na magi na de na pahangi de mi mato nang kanah kuragay bi untuk pahang para pare subu ya pasabengi kualeta makada pananungan niya to iya na to si Pak Makanja si mata to lima birjama tumaring kalinga bisaran na pong Allah Ta'ala bisaran na nabita Makanja la dan ini sa Allah kul korima ukui jolo alewe ya pasabeng apa ya kupuran ya pasabeng ko alewe tandria pasabeng na sabiwi malaika lebih pong Allah Subhanahu wa Ta'ala koro pahangan na kami. Nomor 2 nasabini malaika pada subuh nasabini malaika akan nasabengi dito ngepong Allah Ta'ala kuasa wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah manatunga ngokorilalan na masyian nur wakili natunga pong Allah Ta'ala Yarupong Allah Ta'ala mapakasabingi ku malaika wis qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah saya akan menciptakan wakili kurilebona ya tanewe wakili tungan na megan pancaji walaupun angkata misngelina dina pahingelina sebagai wakili ya. Nomor 3 irupaini ancajingat dah ini jailum piradali pa irupaini ya irupaini wa mahalatul jinna wal insa illa liyabuduni maka ya rabbi pong Allah Ta'ala pancaji kidega galenna sangadina akata nelorami sompa nelorami itu makasiweng iya tu sampai dalle nelorami pakai makasiweng
dene giling. Ya. Jadi talu agak rupanya subah insyaallah na China sabari na ilam maki matu apa di tandri lammat tu. Ya. Di tandri lammat. Pada yang nange pa akatalu ka mata sia. Weh, pasti di perlu kedak weh. Malulu manang gigi iya mati winenya jadi terakhir nahi ukuro Allah gateda kucubana digago rusak yang katau melau pasya majulu subuh bimta luka di pak bamana anur macaram kusubuh tapi engkas talipuku makadang kajur Allah ta'ala sare wa sya'allah lisun sini nama sabi kadere untuk itulah mumpun na pindrang mo pipong Allah subhanahu wa ta'ala sikasikan jana tapaki gunay atutungat tari batu dina panato mati tapaki gunay disingata ribatu dina panadapis di batu dina tarulay tapaki gunay atutungat riwattu dia na panada pisik di wattu na tomate pa iya talu agaga pa iya digaga tau mulik kapisay digaga tumilaw dom itu di pengalatana nomor sidi angka kisi pulung iya subuh si paringarange iya wadingi mencaji saban napas sabar ni lulu ngapamasin akamasina po nga Allah Ta'ala tapi kuy salay matu masigi di gaga tau di kumisang makarapik kuy papitututay di gaga makadama di simugi matu kutuliso tu mau piga atau pikir apa ya cede pak mancaji pangayato betul matingangi neram memang kafabil mau tiba itu mamadaya matingangi parung paki pengajari ilmu nah pengajari itu kan ibu Allah Ta'ala kata mati kada kaya mati mangi kasih nakar ia mumimangi ki waktu nesa ita ajang isubun na di pak mati pali kita karaya mati mangi ya nakad halo miji joko kubola na sila suran na kumersawali nunukan mana kakariban makada mati itu kerla nalila inilah dan tidak tertutup kemungkinan kita juga bisa mengalaminya karena itu adalah rahasia Allah tugas ta isapa manibawang pikui carana atau mapacapu ilalana tutu ngelinute nasaba pangubi ya ayyatuhan nafsul mutmainah nomor telu ati macino ati macino manang kamahkosan na jirita kukim sigi mana kemanjasan nama aku bicara agama na jadi makanjiran aku bicara agama nesa makada termasuk laleng asalamaka iya salamaka tungan dia nalace susah pada wita pak aku pangkajen itu hampir semua masjid itu menerima pengajian engkau kelompok ukur kurang lebih 20 orang kendo kak mah pengajian perlu 3 ir
Kadai di angka jalan kamatu tu melo makari Pak Ustaz nadi negala. Oke masih agu tengkati masih rayang kati Allah barar angkati menjadi angkati. Madu berupa polena. Engkau boleh beting arawa, wesak dan lain sebagainya. Si kumpul. Ya kau kadai makari nulle malah salah atau engkalang dan sebagainya. Inilah kuni napita tanda tau makeke untuk melori deci po dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sini nama jadi iya naro masyarakat iya rodi to lengkek ko masigi sito ngatongan na melo manito li palala. Ya, melo manito li pakasingi perani ya gagan sebang katoje tu iblis tu li panguji panana pa pede mata pa itu teh pede batoti batina makurgaifi ya pede makanja ite batina makasue pede alusuti batina lolo iya ko tahu deh pak nangka de na Maria tilo masigi iya mi kujumai nangka kamato pite nangka lolo de na malada nauraga iya tu de kadajan iya lenge maga na karana yala na ipalaida tu galampung aja na siwa di na mananan na tu pak de ipangajari paringera juma-jumai paringerang ia mo juma ia mato juma pemang ia mato juma labai aga pa sabarna mapamula ni nabattu salau atina demo pa napakai nge alina namo mapakai nga mana taulino tau pandrita iya nade naidi pangajari alebe natumilau tuluri pong Allah subhanahu wa ta'ala sarkom mangina wirengi apa tiroang sisala itu di sini. Makanya pakuraga kami nam matanda ilalna tutung lino tapayari gasipa gau taperan ya tu tapat taperan ni di minawat dito makaramu mahkuman itu apa digaga pak gangkan ni sengedici di minawat dito mapirisi makwar pak angkato tahu kumani mak berikada natulat dangalina naihi mitai berita koruptor ko talipisi na kadaya ko idi na dito sama suruga malada payar dito mita itu liwa jana yung ka ko talibisi na kada ya ko din na di dita masuruga mala wadi jaji tama yero ko to bay untuk itulah riwat tude na panapas sa kipong Allah Ta'ala untuk caurang ngaleta tampong kita pelatukan kusi salata iya ku di tapahamanan itu sarikam mangina cauram me mangyalina riwatudina panipasa po dari pong Allah Ta'ala yan sini na sesamlabi kong kehedere untuk itulah karena podo mana pong Allah subhanahu wa ta'ala ilalana tutung linutai si mata na tuntungi na jagai ki poleri abalai ya gangkan insyaallah digaga wat diala lepak lillah digaga buju paringarak wilana tita si mata arja siwan aku sana pamasinan ni akamasina pong Allah Ta'ala gangkan na napitang amaw pakan na kulino napinadingi amaw pakan na surimundi pong Allah subhanahu wa ta'ala
sini na sesumabikong kadere sirik naso kangko kituilalan na siya na kita purani ipalatukat tanra-tanran na amo pakan na tau matiwi ternyata purana runtuh. Wah, luar biasa. Aga itu ya maka mutu iga tanda-tanda na palatukan inabita siba atau pandita taisa surga tapi engkasi ditandra artinya tandra ala-ala termasuk unro matandren unrui ya neritu ya kong katau mi mate pas palongan na mati witui detik-detik terakhir naulai makita riasi batu matana nang kepada ulala ekursi matana liliwali pas lari layawo pakitan leputoni makulat datu amatingan na nabita ya ternyata pura ni uruntu cica katungan nenas tapi kodena kuaro makanja mato yang penting macinong etita dina maruru atita dina yemina tu masampa jaku dina tu maripa ya sini nama so justru itu lah ilalana tutong lido taye do tu sipa na pabongko kingi pongala tala iya na to macamo pera iya dua sipa gangkana dena sarang ilalana tutong lido taye insyaallah ya naritu sipa syukurukan asyukuru teman termasuknya apa sipa syukurukan de taulai mak berjamaah kode natoli pecipa syukur mubari lalana tita itu ya yang kedua si pasa beraka detotulai pasukui bateta maka siwang detotulai warakangnya aja na pacuse sana kudeto sabar apa wadijaji lisuk itu ya nadegasi bahasa barakangi sila ada gitu dah mereka dingat na kadai na tahu pulimor je lautah salo itanya doktor tite para iya pahagan itu agama denah kada perintah puang Allah ta'ala ku surah al-mujahidillah lauko ko doktor ya lauko ko S3 MMM de makadami ia ko mengkalingai misan ni mupahan ni angka 10 nga untuk si rampengang lalang asalamakang fafsahu saginayang ni pinading sari komangin na masagina de cengi muruntu jadi asaginang pinading untuk tudang masagina to ilolongan papedisin pong Allah subhanahu wa ta'ala ya makumiro perintah untuk jadi nomor 2 miatu ilmu walaupun sebenarnya matandrek kegunaan nomor angkatan nomor sini ya yang nerojasang intan surullah yang surkum yusubat termasuk tau murusu agama tau patatung agama yaitu tau tulingket tudah maringkalika na iya tau tulima pakwir itu pengala ta'ala mursu kriyatu si mursuku ya sila sawabikum kehadere
narima konna naro ya kuragai mani bawang ya kuragai maka kanange de tu napaja tanya tu pana biasa tu nabili kangi ibalisi pana baracut tu ya. Jadi kadang-kadang tuh ya minta berita bahkan ini misal langsung oh bisa begini dimaklum nih bawah makanya tapi ku makanja itu makanja berarti tak jagaiwi maka tani masaki milallahu dongengi ripong Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah napalapak itu pong Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kang iblis ilalana kurangi memang kanjana mau tu napasabi ang ukupong Allah Ta'ala Qala Rabbi epung bima agwaitani nasba manassani onrokku lalang apusawula maka wahku raga itu sininna na apo na adalah tuka malino iya pa namanya penadiku iya ko si 80 Sri Menteri kalalen na to jadi ako kata iya na mahlu to limelorang yung madyano madisingi makanya termasuk paparingarang aja lalu kinangkap posipai sipa na ibalisi melorang ni majata buhi puji susay tabuhi termasuk bagian dari sifat iblis itu ya. Carana aja tapalapai kasadarannya sadar kimat taru ataka boleh Allah Ta'ala halifaka yang tujuannya menyatu kepada Allahul Qoribah sifat madicingi sini nama sabing kadari mesin dia kesimpulannya ya taperan itu dengan cara api dicingi kepada terpatau sumpululota si salata. Yang kedua mumpun nabirimu pipong Allah Ta'ala kesempatan tapaki guna ya kesempatannya baik ilalan na sampai papedalik na pong Allah Ta'ala ni pakai makasiyang lebih-lebih untuk langsung makasiyang na sebab pakasiyang magdub gangkan na insyaallah nadapi si di batu yang kay puri palatukang kullu nafsin saikatul maut sinin na makinyawe na capuri manang amatinga gangkan na to di makasih peringarangi pak madarito nga kataw makariso na lupaiji amatingangi magay dia menganggap kenikmatan dunia adalah segala-galanya. Biasa tak go pak kata makutan nakada Pak Ustaz ya rumatu ko sirimundri ya matoro baini takulino ya matoro ko sirimundri kada ka oh nikmat dunia dia mau bawa ke nikmat akhirat mana kasih baini miyakutan aku akhirat surga. Kira-kira kau tamu kau suruh gana dina tamu bainimu ya karo bainimu ajaran na bicara numa pakiru pugok mani bapak suruh na pong Allah Ta'ala niniriwi papisangkana paganjaki wisipakmu tanggung jawaki sinin na keluarga ta sinin na waramparata supaya itu orang paratai tanggung jawab gimana Sri Menteri wija-wijata ya
aja gagak gala-gala ki untuk lisu masana-sana risuru pamasena pun Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Sirina masabi kadere mungkin ya nakapang ada das peringarange terakhir tu masalawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad gangkanna insyaallah wedding manci sabab pasabarang ilu ulina pamasyan pong Allah ta'ala na baraka asipulung at tasirong tu ketaisu lebih dan kurangnya mun dimaafkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.